Sumaq p'unchay munasqa hermano, munasqa hermana, hawamushanki chay virtual nisqamanta. Kunan p'unchay parlasun Diospa palabranmanta astawan ñawirisun. Kunan p'unchay ñawirisun kay segunda Timoteo 2:1 nisqamanta ahnata nin. Gan waway Cristo Jesuspi kashan chay qasilla k'acha yanapayninwan. Imaynatachus noqanchik Jesus ninchikpi creenchik pay yanapawanchik hatun nismanta. Kunan dia parlasun imaynas kashan kay Martin Lutero nisqamanta. Payqa hatun misionero karqa chay ñawpa tiempomanta. Chaypi payqa purirqa imasqarqa maychus kashan nin kay verdad nisqamanta. Pay masqarqa y tarirqa imaynas Diospa palabranninta pay predicarqa misionero hina. Chayrayku paypaq nisqanman nuqanchik riqsinchik kaychus Diospa palabranmanta nisqaku. Chayrayku nuqanchik salvación tarinchik porque pay yachachiwanchik nuqanchik salvasqa kanchik fe nisqawan. Chayrayku nuqanchik creenanchik ñawirinanchik tiyan maychus Diospa palabranta sapa dia munasqa hermana, munasqa hermano. Kayta yachaspa ripusun waq dia kama kachun.